Uz zvuke aviona koji je nadletao svečani skup ispred spomen obeležja Radoju Raki Ljutovcu, kojim je upravljao pilot Dušan Todorović, i himnom Bože pravde u izvođenju učenica osnovne škole Živadin Apostolović, započelo je obeležavanje 106. godišnjice od podviga koji je Raku Ljutovca upisao u istoriju svetskog vojnog vazduhoplovstva kao prvog čoveka koji je artiljerijskom vatrom sa zemlje oborio neprijateljski avion. Minutom ćutanja okupljeni građani odali su počast slavnom artiljercu, a onda su prisutne delegacije položile vence i cveće, pre svih članovi porodice Rake Ljutovca, a potom delegacija 250. raketne brigade Vojske Srbije iz kasarne u Kragujevcu, zatim predsjednica opštine Milena Turk i zamenik Dejan Rakovac, a potom i predstavnici Saveza boraca i predstavnici pokreta socijalista. Sećanje na Raku Ljutovca ispričao je Andrej Jovanović, glumac Trsteničkog pozorišta, a potom se skupu obratila i predsjednica opštine Trstenik Milena Turk. Poštovani prijatelji, današnjim polaganjem venaca odajemo počast našem heroju koji je svojim herojskim podvigom pokazao kako se bori za slobodu Srbije. Raka Ljutovac je pogodkom iz običnog topa oborio poslednju reč tehnologije Prvog svetskog rata, avion neprijateljske avijacije, i upisao svoje ime, ime svog sela Poljna, ime opštine Trstenik u stranice istorije. Mi danas odajemo počast našem heroju, pokazujemo koliko smo ponosni i nastojimo da generacijama koje dolaze pripovedamo o našim herojima, da negujemo sećanje na njih jer je to naša obaveza i dužnost. O podvigu Rake Ljutovca govorio je i predsjednik Saveza boraca Miodrag Nedeljković. Mi ovde u Trsteniku nemamo šta drugo nego da se ponosimo što smo imali jednog takvog junaka. Da ga se svake godine setimo na ovaj dan, to je naša obaveza. Nas koji živimo danas ovde i generacije koje dolaze. Za sve što je kao divan čovjek učinio u svom životu, a posebno što je u ratovima od 1912. do 1918. godine učinio kao vojnik za slobodu srpskog naroda i Srbije i za obaranje prvog neprijateljskog austrougarskog aviona iznad Kragujevca 1915. godine. U okviru kulturno-umetničkog programa nastupili su i glumci Trsteničkog pozorišta Viktor Nedeljković i Ivan Simonović i profesori muzičke škole Kornelije Stanković.